seemo sa nako eno sa merwalela mosong ono. Tautona o tlhagisitse setšhaba ha merwalela eo e bakile dintsho tsa batho ba le supa bana ba le bararo le tshenyo ya dikago gareng ga tse dingwe. Rutlepego ka Monica Seswela. Dipula tsa bošeng tse di bakile merwalela go simolola kwa gantsi Francistown, Gaborone le metse e mabapi di togetse setšhaba segolobogolo banni ba mafelo ao mo kgakgamalong e kgolo ka ebile e fodisitse bangwe mo malapeng a bone. Mo toropokgolo letamo la Gaborone le ne la tala la penologa mme la thasetsa mo melapong le dinoka tse di ralla mafelo a mabapi a tshwana Tlokweng, Motšhudi, Odi le Modipane seo sa baya matshelo a batho le dikgwebo mo diphatseng. E re go ntse jalo lekoko le le thopilweng go tsibogela seemo se le eme ka dinao go thusa ba ba amegileng ka ebile mato a bangwe ba bone a na dikaganyeditswe ke metsi ba sa kgone go tswa mo go one. Seru se re wetseng se gapile matshelo a batho ba supa mo go bone go le bana ba le bararo. Palo yotlhe ya batho ba ba hudisitsweng mo malapeng a bone ke 1749. Batho ba ba amegileng palo ya bone ke 2994. Kete tse pedi makgolo a herabongwe masome a herabongwe le bone. Mme mo go bone ba ba makgolo a supa le botlhano 705 ke bana. Go tshela mo lefatsheng le Modimo a le kgabisitseng ka botala jaaka le la rona ke tshegoatso e kgolo, mme re tla tswelela re thusa bangwe ka rona ba ba tlhokang thuso ka go ba tlamela ka lorato. Ke eletsa go akgola bangwe ba rona e le batho ka bongwe ba ba neng ba itlama go thusa ba bangwe. Ke akgola mephato ya itshireletso ba ba supileng bogaka le go thusa setšhaba sa rona. Merwalela e ne ya pateletsa gore dikolo le ditsela dingwe di tswalwe ka jana di ne di sa tsamaege. Sejaanong se raya gore mafaratlhatlha a kgopo metsi a leswe mo lefatsheng leno a tshwanetswe ke go tsenngwa leitho. Ke lo tlhomamisetsa gore re tla tswelela re tshwaragane mmogo go hema ditshenyegelo tse di ka nnang teng mo lebakeng le le khutshwane. Mme re tla bopagana gape go ithulaganyetsa ditiragalo di pegela tse di ka re tshoganyetsang mo isagong. Re tshwanetse go tsenya leitlho thata mo maharatlhatlheng a dikago le ditsela tsa rona go tlhola gore a mme di mo seemong se di ka emelanang le dikgwetlho tse di tshwanang le merwalela le leuba. Setšhaba se kopilwe go tswelela se thusa ba ba milweng ke merwalela. Monica Seswela, Botswana Television, Gaborone. Makgotla Charity Association of Chinese in Botswana ka tshwaragano le la Austin Abraham Foundation ba betsi malapa a milweng ke merwalela dikobo le materase mo dikgaolong tsa Gaborone Central le ya Gaborone South. Se se tla morago ga gore malapa mangwe mo dikgaolong tseo a amiwe bobe ke merwalela ya bošeng. Rutlepego ka Mojadi Mokibelo. Mo malatsing a kwa morago bontsi jwa mahelo go rala lehatshe leno a ntse a itemogela dipula tse di gosomana mme di bakile tshenyo e masheta go akaretsa le ditsela le bonno. Morago ga se puso ka tshwaragano le makalana a ikemetseng le dikhamphane ka go harologana ba nnile seabe mo go namole malapa a amegileng ka bonno le dijo, selo se se opetsweng le gofi ke boeteledipele. We want to really encourage the business community to also come through. Re gwetha ba dikgwebo go nna karolo mo go se segolobogolo mo dinakong tse di thata jaaka re bona re amilwe ke dibetsa tsa tholego di tshwana le seemo se sa merwalela. Prepared you think you are. Disaster always, shocks you. I think what you have done to us, you have made us very, very delighted for that. Maiteko a lona a mante hela thata mme ke ta amogela dimpho tse mo boemong jwa banni ba kgaolo ya me. The donation on their behalf and take it to them. Makgotla o mabedi ba supile maikaelelo a go godimo mo go namole malapa a amegileng. I want the people make a room for one family.
ke bata re nna le mowa wa bojammogo ka re le lesika le le lengwe hela. Se ke botsalano gareng ga rona le batho ba lehatshe la Botswana. Maybe I can invite some more local people can do it together. We at Austin Abraham Foundation and the Charity Association of Go lekgotleng la rona la Austin Abraham Foundation le ba Charity Association of Chinese in Botswana re itamile go ema nokeng bothe mo lehatsheng la rona ba ba amilweng ke merwalela e. and we stand in solidarity with them and their families. Dimpho tse di tana mola malwapa a amegile mo dikgaolong tsa Gaborone Central le Gaborone South ba ba mo nakong eno ba fuliseditsweng kwa mahelong a akaretsa a sekolo sa Gaborone Senior Secondary le kereke ya Sabata. Mojati Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Re sa le fo boemedi jwa ofisi ya India mo Botswana bo abetse mo palamente wa kgaolo ya Gaborone Central Dr. Phenyo Butali dimpho tsa dijo kwa kgaolwaneng ya Tsholofelo South. Dijo tse di tla tlamelwa malapa o tlhamilweng ke merwalela mo kgaolong eo. We thank you for this gesture during this difficult time of flooding. Disasters and floods. It doesn't matter how you try and plan. Re lebogela ke monokeng ya lona segolo bogolo mo nakong e thata ya merwalela ga go motho go bona ke monokeng ya mothale o re le lehatshe la Botswana le la India re na le botsalano jo bo nonogileng mme e le bokao jwa seo. The friends who are there to come on board and meet us at our point of need. Botswana and India indeed have excellent relations, and this is testimony to the relationship. It's a beginning. There's more to come. The turnaround time we had this time was very little, so we wanted to rush in. So this is the support which is quick, but more is to follow. I would like to be part of this process of recovery and se ke tshimologo ya tse dinte gareng ha mahatshe a India le la Botswana re ta tswella re ema lehatshe la Botswana nokeng ka dinako tsotlhe. I can only say that we stand by you, we stand with you, we are there for you, please count on us. And we would, if required, we will also seek support from Government of India. More specifically, if there is concrete requirement that could be conveyed to me, I'll be more than happy and glad to convey to my side to get all the support that is required here. Mapodisa Central kwa Francistown a phaketsa kgonne go ntsha setopo sa mosimanyana yo dingwaga tse di hera bobedi yo go belelang a letsanwetse mo nokeng ya ntshe ene le yo mongwe yo dingwaga tse di 17 ya mapodisa a thumang ba kgonneng go montsha maabane maitseboa. Basimane bao ba go bolelwang ba ne ba le bararo ba ne ba tshwara ditlhapi mme ka go tlhoka lesego ba babedi bao ba wela mo metsing fa borarana kgona go sia a ba isisi setšhaba ka se se diragaletseng ba bangwe. It's about 15 meters apart. Ha bonetseng teng le o a maabane. Bana ba mongwe le mongwe na le motsadi wa gagwe. Ga se bana ba motsadi a le mongwe hela. Yo mongwe na le mmagwe, yo mongwe na le mmagwe. Bone ba letso la Zimbabwe. Tota kana campaign sa le simologile ga sore ke so santa. Sa le rile la dipula tse di simologa campaign ya tswelela re le ka go ruta setšhaba gore a di gapheng mo metsing a emeng kana a tsamayang. Gobane ga re itse boteng ja metsi ao gore bontse jang le digagabi gore a gona le digagabi ka hata se mo so re kopa setšhaba se tswelle se ikgaphe mo metsing a go nna jalo. Tsela ya Tlokwen Zerasti e butswe gompieno tsela e ga mmogo le ya jamaletse tsotlhe di golaganyang Gaborone le Tlokwen di ne tsa tswalwa ke mapodisi maabane fano ka ya notwane e ne e tlhatsa go bulwa ga tsela go ne ga nna le pharakano e bokete mo mosong fa go ne go bulwa mola wa tsela e kwa borogong jo bo bapileng le molo wa Riverwalk mme ya simolola go iketla fa mola wa bobedi o ne o bulelwa kgosi puso Gaborone wa Tlokwen o ne amogela go bulwa ga tsela le fa go ntse jalo o na le moga motsamao wa dikoloi o le bonya ka ntlha ya pharakano. Tota kana re tla re se re se lebogelang ke gore gongwe malatsi a mabedi a pula gongwe e bentse emisitse letsatsi jaaka le kile la tswa
mo go rang gore ga go kolobileng teng go ka phaphalela fa le fale tshogo hela e ka nna ga ile gore gongwe yana kana metsi a tswella a tsena mo letamong ka gore ga metsi a tswella a tsena mo letamong mme ne go supagala gore le tletse gore a re kana le tswella le ntse le ekgwa metsi a tla go ntlha yone e ka kwanoe mme gona ga o lebelela jaaka ka ko tseleng e tona ele ya Serious Road ka ga borogong o tla lemoga gore mela e mebedi yone setse e phaphaletse mme metsi a sampa a eme ntlha e nngwe ya mela e mebedi eo e leng gore ga e dirisiwe mo nakong ya gompieno yaanong gona ga metsi a gola gore a bothata mme mo nakong ya gompieno go lebegang ka re seemo se bipile le fore leng teng fa go ga go letse go le mo metsing mme ga o lebelela level ya metsi jaanong e wetse ko tlase go botoka. Seemo sa kgaogo ya motlakase kwa motseng wa Tlokweng se boetse manong maabane morago ga gore lefelo le le neelang kgaolo ya motlakase la amiwe ke morwalela kgosipuso ga borona le kudisa tona wa lephata la dikgaolo le tsangwao re ke tlhalefile motshegwa jaaka na etetse motse o go lekola tshenyo e e dirilweng ke morwalela. Tlokweng ke nngwe ya mafelo a mantsi go ralola lefatshe leno a boneng ditshenyego morago ga go tlhaselwa ke metsi a morwalela mo malatsing a sa tswang go feta. Nngwe ya dikago tse di botlhokwa tse di amilweng ke metsi e ne le lefelo le le agilweng ngogola le le fang kgaolo eo motlakase. Metsi ao a bakile gore lefelo le tswalwe mme ga nna le kgaogo ya motlakase. Le fa go ntse jalo puso e tlhalositse gore seemo se tokafetse thata. Fa ha re leng teng mo substationeng tota ne ba tshwana ke gore ba itime go tlhelele ba lebeletse metsi ka ha neng a tsena ka teng mme ka bolesego motlakase o a feletsa o boa ka gore go na le substation e nngwe ha University ya Botswana ha le leng gore tota ke yone le pele ga substation e ya gwa e neng e ntse e thusa bandi ba Tlokweng le ga motlakase ga gongwe mo dikgaolong tse dingwe ka tsa bolengane metlhabeng ga gongwe ga le ga le ono kgona gore o tlhaele mme ga re bua jaana one motlakase o teng. Metsi re a bona gore a tokagetse ba ne ba tlhalosa gore ba santse ba pompaneng a ka ba tsene mo teng mme tare morago ba tale ka go tshuba substation gongwe ke gone mo go ka ba lemosang gore a gona le dingwe tse di senyegileng mme gompieno ba ne ba ise ba itemogele se sentseng jalo. Tona o tlhalositse fa go tshwanetse ga agwe mafaratlhatlha a nonofileng. Go apele tse dingwe tse ke di itemogelang ke bokoa ja ditsela le dithabololo ka di dirang ka teng. That is why ko minister re dumela gore ra go nna le lentswe le le gagametseng mo go botlhe ba ba neelwang di-project gore di-project tsa rona e nne quality and durable project tse e leng gore they are delivered on time and within budget. Le fa go santse go na le matshwenyego a gore metsi a kwa letamong la Gaborone a ka nna a oketsega go ema ga dipula go tsisitse tsholofelo mo pusong ya gore metsi a tla boela morago ebe seemo se boela mannong mo dikgaolong tse di amegileng. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. O santse o lebile dikgang tsa Botswana Television ra tswelela molaodi wa Kweneng mme Tebogo Bagopi mo sesanyana re mo dipuleng tse di nneleng bošeng tse di neng tsa baka merwalela lefatshe ka bophara malwapa a milweng ke morwalela kwa kgaolong eo a 50 le bone a akaretsa bagolo le bana ba ka tshwara lekgolo le sephatlo mme Bagopi mo sesanyane o supile gape gore dipula tse di bakile gore go tswale ditsela dingwe e bontsha ha tsala tladi Mahetlwe lentswe le Tau Mahetlwe lentswe le Tau Medie le dikgatlong Ramankhu molaodi a re ditsela tseo di tla bulwa fa seemo se nna botoka. Dikolo tsa rona ka lesego ka gore di tswetswe go di dirisa jaaka tsone go go teng evacuation center kana go botshabelong jwa nakwana re na le bana ba ileng gore le batsadi ba le di-family tse di ka nnang tharo gone jaana ka go lephaleng tse di nang le bana ba ka nna 32 go na le bagolo go na le bana masika le ona a tsweletse ka gore thusa go na le bana ba ileng gore masika ba batsa gore na ba ntse ba hokotsa mokgweleo. Bangwe ba dikgwebo potlana tse di mo kgaolwaneng kwa Francistown kwa dikgaolwaneng tsa Manakalentse ba re dipula tse di neleng ka bokete di ba tlogetse ka ba iphotlhere ebile go tla ba tsaya lobaka go boela gape mo dikgwebong fa ba itekodisa mothusa tona wa dikgaolo le tsa ngwao Re Ignatius Moswane bagwe ba bagwebi bao ba thusitsweng ka mananeo a puso a akaretsa YDF le Nyeletso Lehuma ba tlhaloseditse fa ba tlhokana le tshidilo maikutlo le gore khansele tlhagafalele go aga mesele e isa metsi a pula keng gona le go ema mo malapeng tota Rutlepego ka Bethane Mando. Le ke lefelo la phiriso ya mato le boroko le le gwebang ka ngilitši mo kgaolwaneng ya Ntshe le le ne la amiwa ke merwalela ka go baka tshenyo e kwa godimo mo matlong a boroko le dithoto.
mo leetong la mothusatona mookamedi wa lefelo le re Austin Mbakile a re ditshenyegelo ga di kana ka sepe go lebega go thuegile le kotswana metsi a ba tsena le mantsi ana tsena mo di-guest housing go na le batho ba le 15 mo teng and malao a batho ba le 15 a otlhe a senyegile and le dilwana di senyegile di-sofa yaka o di bona di le konteana gothe ke mo go senyegileng ke estimate cost ya dilo tse di senyegileng e ka nna 500,000 re tsaya gore puso e ntšha e ta dira gore di-council di thwaga le ditiro di bereke because culvert ye ha e ba boleletswe ka ga yona ha e ne e le gore tota ba bohego ka go dira ditiro ka re sa senyegela mo go kana-kana beng ba dikgwebo tse di potlana tse di ka tlase ga noka tsa thuo ya dikoko le temo le bone ba setse ka mahutsana ga ba itse gore ke ba ga mang fa seemo se ntse jaana mme Masego Pule wa kgwebo ya thuo ya dikoko le ba hiriseditseng mo lefelong la gagwe ba latlhegetswe ke dikoko di ka tshwara 2,000 di tseneletswe ke metsi so nna ne ke tsentse dikoko di ka nna 200 so ke na le barenti ba ka nna 6 mongwe le mongwe o na le tsa gagwe mme they were almost 2,000 ha re di bala ntse re di dira so those chickens all of them ga jaaka le bone ga gona le ga mo leng teng ke thatetse 300 dijo re senyegetswe ke dijo tse di more than 40 bags ene rona re fandilwe ke youth on top of that so ke ditshenyegelo tse e leng gore ga di a nna sente ebile ke diemo tse e leng gore ke la ntlha re kopana le tsone ne ke kopa baagi mo toropong kgole gore mongwe le mongwe le ha a ka seke a atlege mme go batla gore a reporte kana a bege tshenyegelo ya gago ka e leng ka teng ka gore it has to be valued go bona gore re nne le tshenyegelo e bokete jo bo kanang kang ka yone ditshenyegelo le di-value tsone tseo di ya go supetsa di neela puso gore mme gona re mo seemong se se ntseng jang mothusatona a re puso e tla tswelela e beile seemo se leitho ka jaana dipula di solofetse go tswelela ka gona go tsena ko mafelong a kgwedi eno Bethany Mante BTV News Francistown kwa molepolole ka la botlhano kgosigare wa boraro wa bakwena o na ile go tshedisa ba lelapa lo rra motshwarakgole kwa kgotleng ya Magokotswane lelapa leo le latlhegetswe ke bana ba le babedi ba dingwaga tse di robang bongwe le wa tse supa ba wetseng mo lehuting le le tletseng metsi gone kwa Magokotswane bana bao ba basimane ba ne ba tsena tota kwa sekolong se se botlana sa Magokotswane ba ne ba bala lekwalo la bobedi le la bone fa ba ema ka lefoko la kgomotso kgosigare wa boraro o supile fa ene le morafe ba se botlhoko ke tirafalo eo ebile ba netefaletsa fa tla ba emanokeng mo nakong eo e thata kgosigare wa boraro na patilwe ke molaodi wa kweneng mme Tebogo Bagopi mo Sesanyane le boeteledipele jo bongwe jwa kgaolo sa rona ke gone go le re merapelo le go le kopela kgomotso mo seemong se le leng mo go sone se re itseng sente gore se bokete ebile go se yo ka se leletsang motho yo mongwe jaanong o ka re modimo o ka re thusa ra go motsega mo seemong se a modimo a le sedile tsare o ka ntse nna le lona o ile la seemo le lona wetso re di ba phegelwana teng fo Ntebogang Sebetlela wa emesentle ka tsa metshameko tla ke go leboge wena go lebile sa moka mo tsona tshong ka mogela ka dikgang tsa metshameko ke bidiwan Tebogang Sebetlela go somana ga dipula mo bošeng mo mafelong a farologaneng a lefatshe leno go goreditse metshameko ka go farologana e neng e rulagantswe mo mafelong ano a beke go tswelela mengwe ya metshameko eo ya tlhosolositsweng tateng ya seemo seo ke ya diliki tsa kgwele ya dinao ya FNB Premiership le tsa National First Division Volleyball le Softball gareng ga e mengwe Tsegofatso Malepa o ne a lekola mabala
engwe ya metshameko e amilweng thata ke seemo sa dipula ke wa kgwele ya dinao jaaka lengwe la mabala a dirisetswang segolobogolo go tshegetsa metshameko ya league ya FNB Premiership la Dinaledi Academy. Madulo a lone a balatedi a go somane ka la bobedi letsatsi pele ne le tshwanetse go tshegetsa motshameko magareng ga ditlhopha tsa Matebele FC le Motshudu Center Chiefs. Go godimo ga mo metshameko e neng e rulaganyeditswe go tshamekiwa kwa mabaleng a VTM le Botswana Public Service College e ne ya retela ka mabala ao a na tletse ka metsi. Seemo se patalitse lekgotla la Botswana Football League go atlolosa metshameko ya beke ya 21 ya league ya FNB Premiership. No match can be played in Gaborone this weekend due to the rains, due to affected roads, due to a whole lot of other factors, and due to the fact that the Gaborone Stadium do not have drainage system, with the closure of the National Stadium. And then when you expand your reach, you realize that the Lobatse Sports Complex is playable. It has a very good drainage system and games could be played there. But now the roads have been damaged, By yesterday, we're being told that from Gaborone to enter Lobatse, you have to go through Kai. We don't know how far through that is, but that is what was being communicated. And then when you looked at further north and further south, we realized that games can be played in Soa, games can be played in Pipe, Francistown and Johnny, but obviously against opposition that hasn't trained. Seemo se sa bosa se sa iketlang se go lodisitse gape le metshameko ya League ya Botswana Football Federation ya tikologo bobedi ya beke ya botlhano. Go le gantsi legotla le tshwarela metshameko ya lone ko Molapo Crossing e mo nakong ya gompieno e se mo seemong se se siameng morago ga merwalela e neng e amile lefelo leo ka la boraro. Mo nakong ya gompieno go santse go tlhoka go phepafadiwa mmu o kgobokantsweng ke morwalela. League ya Botswana Softball Association le yone e reteletswe ke go tswelela ka mabaka a go tlhoka go itekanela ga lebala la National Diamond. Mo nakong eno lebala le legolo la setšhaba le le neng le ka imolola morwalo ba kgwele ya dinao le santse le tsweletse ka go baakangwa jaaka le tsengwa bodulo ja fa go tabogelwang teng. Mo nakong ya gompieno lebala la Dinaledi Academy ke lone hela le sentsweng ke pula. Makgotla a farologaneng a tsamaisa metshameko mono gae ba tla tswela ba etse seemo thoko pele ba ka rebola mana le sabe botlhe go ka boela mabaleng. Tshegofatso Malepa, PTV Sport, Gaborone. Sekgantshwane sa dikuta sa monogai Ross Branch o boetse mo mabaleng gape jaaka phadisana mo tikologong ya bobedi World Rally Raid ya Abu Dhabi Desert Challenge. Branch o simolotse paka ya 2025 bokete morago ga go retelelwa ke go fetsa lebelo le le mashetla la Dakar Rally kgwedi e fetileng ka lobaka la go bona kgobalo mme ka jalo o kgonne go fetsa tshimologo ya kgaisano ya Abu Dhabi Desert Challenge ya prologue mo maemong a bone. Kgaisano e ya malatsi a supa e tla simolola stage 1 ka moso. So that's the end of a short prologue here in Abu Dhabi, and yeah, it was really nice to get back on the Ke go nentseng re fetsa prologue e simololang kgaisano e mme bile tsamaile sentle. Ke itumetse gore be ke lefa ke na le batshameki ba bangwe. Ke boetse mo sekuteng. Ke tshepa fa ke tla nna le beke e siameng. And really excited to be back on the bike. It's it's good mentally and good physically for me to be here, and Duela fela ka tselentseng jalo dikgang tsa metshameko mena le wena tla ba re kopana gape kgante jana ke go fa jalo tsa teme ya sekgwa fela ka se sebaka ke bisetsa ka go lebile sa moka gore ga kolla se nne di digwaga kwa pele. Puso e itama go tswelela e beile seemo sa merwalela le itlhogo ya makoketsego ya dintsho le ditshenyegelo. Mohama o ikemetseng o ema puso nokeng go tlamela ba ba amilweng ke merwalela. Fa mo go tsa metshameko batabogi ba Kenya Thole Togo ba gapa bomampudi jolebelo la monongwaga la KwaZulu Marathon. Wa itse mo nako ya bosipanere go tshwaretse hera le kalo ba tepo loapi ba latela ka seemo sa bosa na le rona. Bagetho madume ka mogala ka seemo sa loapi nna ke bidiwa Neo Aten mosong ono ka nako ya boroba bobedi re gatise pula mme e eme jana. Masome a roba bobedi le botlhano kwa KwaZulu Police Station, masome a supa le bosupa kwa KwaZulu Primary School,
32 kwa West Hanahai Primary School, 20 kwa Plateau Primary School le kwa McCarthy's Rust Border Post, 13 kwa Good Hope Meteorological Station, 10 kwa Middle Peace Primary School ga mmogo le kwa Sisung Primary School, 2 kwa Gantsi Meteorological Station, 2 kwa Jwana Park, 1 kwa Jwane Meteorological Station le kwa Maung International Airport. Mme ga re lebelela tshwantsho sa rena sa loapi mo nakong ya gompieno se supa fa go bonala maru mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno, mme ebile tsholofelo ke gore maru a dume kgotsa a re nesetse pula bosigong jono. Ka moso gone ka tsatsi la tshipi re solofetse gore go thibe ka kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima e phatlaletseng le mafelo a dikgaolo tsa Gantsi, Nghabe, Chobe le kwa Legare. Kgaolo ya Bokone Botlhaba gone re solofetse gore go thibe ka kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima e mo mafelong mangwe a kgaolo eo. Kgaolo tsa Kgalagadi, Borwa Botlhaba Kgatleng le Kweneng gone re solofetse gore go thibe ka bontlha bongwe ka kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima e mo mafelong mangwe a dikgaolo tseo. Ka moso gone mo Maphakeleng re solofetse gore go ikutlwatsege go le bothitho kwa dikgaolong tsa Gantsi, Kgalagadi le kwa Borwa ka 12 kwa Tsabong go yeng kwa 11 kwa Tshwane. Dikgaolo tse dingwe tsa lefatshe leno gone re solofetse gore go ikutlwatsege go le mogote wa 20 kwa Letlhakane go yeng kwa 21 kwa Maung. Mo tshokologong gone re solofetse gore go ikutlwatsege go le bothitho lefatshe leno ka bophara ka 27 kwa Gantsi go yeng kwa 31 kwa Tsabong. Ga re lebelela ditoropo tse di mo SADC re solofetse gore pula e tshologe kwa ditoropong tsa Manzini le Johannesburg ka 23 kwa Johannesburg. Ditoropo tsa Upington le Cape Town gone re solofetse gore go tlhole go apogile go iketlile ka 34 kwa Upington, 25 kwa Cape Town. Kwa Gqeberha gone re solofetse gore go thibe ka 24. Re ntse re le mo ditoropong tse di mo SADC re solofetse gore kwa Antananarivo, Beira, Harare le kwa Lusaka go tshologe pula ka 24 kwa Harare, 31 kwa Beira. Re solofetse gore go tlhole go thibile ka bontlha bongwe ka 34 kwa Dar es Salaam. Kwa Blantyre, Kinshasa le kwa Luanda gone re solofetse gore pula e ne ka 33 kwa Kinshasa, 25 kwa Blantyre. Wetso ke sone seo seemo sa loapi go itlhela re kopana mo nakong e tlang. Boroko. From the onset, I wish to pronounce that Botswana is open for business. The Minister of Finance, who is also the Vice President of the Republic of Botswana, Mr. Ndaba Haolatsi, recently made a call to the business world